ole tunhu da hian voina assembly session a an inhnialna tam tak autonomous council pathum chu chung chang le R.M Chakma CEM ni chunga MLA ani chung chang te an inhnial doi ani oma chu kan clear hawanga angkin le an inhnial boi dan te kan lo ngai thau lon nia Post Speaker Kalome District Council and Minority Affairs Department changtu za omtak chana ta na ka zo na chu tun na ya sarkar thar din nuwa Autonomous District Council pathum te Internal Affairs an chung ko rural chungchanga Governor Thupek Nilovin District Council Affairs and District Council and Minority Affairs Department ain rolem tini Chang Turin District Council and Minority Affairs Department Chang Tu Minister Pu Sila Saivungai Lo Somang Pu Speaker Kalome Hatsek bial tu MLA Purvat Rumo ya roite zo na chan na chu tiang hiani Autonomous District Council pathum te Internal Affairs an chung kororel chungchanga Governor Thupek Nilovin District Council and Minority Affairs Department a enroll riat anilo ti ani zo belna zo Turin a zo na nei tu Purabat Rumo ya Lo Somang Ole Speaker Kalome ne kan fiat theu angin Autonomous District Council pathum te so India Constitution 6th schedule to the Constitution of India noya thu nei na rang nei an nia kan fiat angin kai ni 7th schedule noya state sarkar chuan thu kan nei ya so tiang chuan an mania in real bolan mania rural na fel tak te pon nei an nia tin and Constitution and Conduct of Business Rules tepo an mani chung ko chungchang an real bol na tur CCB rules kan ti mai thin kha an ya ti chuan tun na ya hian hey be se lo takin kan traffic lo ka ria kan host tepo hian pu speaker kan sia ta tulin ka ria a hey kan member za om tak pu RM Chakma pu Rasik Mohan Chakma ina CEM ni chunga MLA ni bok la ya hian Office of Profit dan bo chiang dewa puin so called notice pe kania hi governor instruction ni chuan kan governor hian dan hi chiang chia lo mani o ti hi a position za omvio na governor ming timela depo han lamri la India dan pui kan en chuan Office of Profit chungchang hi and Article 191 disqualification te dan phung pu speaker India dan pu ya hian in ziaka tin a disqualified dan tur chu Article 192 chiang takina in ziaka chu ta chuan Office of Profit pu speaker rem ti na in Office of Profit chungchanga in disqualified tur chuan Governorin atitheya mase governor khan ECI approval ala ka ngai ni hi chiang dewa ka rian na chu keima chungchanga po kan ZPM u now 10 Office of Profit bo chiangin governora complainant thena governor in ECI a thena ECI in ruling feltak judgment on siama thiam ka channa te kha chu kan riat vek kha tin kan sarkar chunga po hian gazette copy te Governor danangin governor thuchuak le ECI thuchuak gazette copy milan chua sakte kha kalom kombe ti kan suitel duwa chu wang chuan pu RM Chakma a hi so cause notice hi DCMA department na peturan lawang an lung oi lawati swalte nei ni chuan a thlen na tur dik taka thlen tur ani mele ti kha kan soi duwa chu tiang tho chuan tun na ya tho LADCCM pu vizir sanga chungchanga so cause notice nge ka hrechi alova
engani court decision bozuin DCMA tangin riat tir nange so cause notice thomo na pu speaker pe kania hei hi DCMA hian so cause notice pe engamo lung oilo na ni point a chairman a zok khen tur ni na langa LADC chairman a total chuan chairman chuan a ron du chuan governor a ron tur ni chu wang chuan heng so cause notice hanin pekte DCMA ti hi enroll lo na governor enroll lang e ti ni em ti hakan zon non le tiang zo na khan governor enroll lo ti ni a hret pui lo ti ong ngai lo ti ni a heng pani ke sa hian governor hian het tur hian ti mi ti hakan zon non le ni ngoi teu governor in a hret pui em ti khan mo zo na ber chu as a thu zir hian han soi ve de ngai ti hi om ve a hret thiam thlang thlang ngai ni a in minister bila pui soi ve thoka district council chung sang ania kan assembly hian in thui tak hi kan soi thei lo te po mai theng po ni se dan le dun lampang kai noi thila nia he ta chu thui tak kan soi thei lo mai thea a zo na chu chiang e governor ni se pu em DCMA in so cause notice a pem mi ti ni kha le zo bel zo turin pu vi ma som tlo lung lei not bel tu zom tak lo so mang pu speaker kalome kan district council and minority affairs department sang tu minister duam tak pusila soivunga chanata na ka zo belna chu mara tribal hostel delia saktur article 275 nuaya sumsang santo nuai zasari chuang amun po MADC na mani sumano leito kha engtika sakchan tu nge tilai kha ka zo na ni e kalome zo belna zo turin lo tlai west bill tu member zom tak pu si ngon lian chunga lo somang Speaker, DCMA Minister Zobelna kan Zoduchu, DC and MA Department here, ADC Tenhena, Aikal Sorlo Chungchang, DC and MA report Turin, Ariatir, Zona, Azotem, Zota se, Engdantlo, Saninge, Azo, Minhil Tayem, Tiania, Panina Chuan. Date ni sari thani sang nila som nila pali pu speaker ipal na in memo number A60011/1/2019 DCNMA Deputy Secretary lekha hi chang lota se DCNMA hian engtin nge ati don kha aikal report tura DCNMA in district council te nuayan staff te aikal lo azo na kha ka zo bel na ni e sin kan ngai thak tak han pu speaker claim te kan se bel lokanga so lai autonomous council te so dan ran ne ding an nia subject an nei venity hi kan hiat sak apoi mo khop maya so tilwa helai tanga department pakhat ang maya kan ngai ni suan a fellow in karinga autonomous council te hi India dan pui noya ro rel na ran nei anni venity so kan hiat sak fo chokop in karia alaka ka zo bel na ni e mo the ang chang turin district council and minority affairs department chang tu pu si la sai bunga lo somang pu speaker kalome azona nei tu pu Robert Romo ya roite zo bel na khachu helai kan chana tang khan afi afel 5 year maya governor thupek nilovin ti khan engkim kharon chang fin ka fia a chuan chon governor riat puina ang zelin kal angaya tin purasik achung changa po hian engemo clarification governorin amamo angin le kha po hi kal tirani ti kha ka channa nita sela tin lunglei not bial tu MLS am tak pu MST zo na kha nia marathon mas district council tan girls hostel delia saktur chungchang kha ania ta hian
an mani malak na liu ania ma an la a amaro chu na tho thei alo ni khan har satna a oma a thok tu tur chung changa ti chuan thok thei lovin a om tho thei lovin a om renga ti chuan sarkar thar alo pianga sarkar thar chuan dang lamna mi puite mu turin ron lan chu tira ran takin boy puitu mara tehne na na tho na hi thok tura ti ania tuna hian malak na akal chome ka ni ti kha ka chan thiam dan ni sela tin heta punguna ron zo na kha ADC te ange ni aikal chung chang le kha thon ani ti kha ni kan thon ani hi DPNAR atanga le kha kan muangin ADC pathum te ne na hian an mani nuaya aikal an omle omlo report turin nisari February sang ni somni palia khan le kha thon chu ani tin DCNMA chung chang bi khi chu GAD na min zongin report po nil ti pek ani bokani helaya hian kan soi zau deuh du chu min lo kha thiam sela aikal chung chang hi sarkar thar kalphung thar sarkarin ni za chunga ti tu 100 days priority Mizoram Chief Minister zaom takina apuan zinga mi kha ani tin hemi ba ka hian kan zawai hian Mizoram chunga cheng Mizoram chunga omle khosa kan ni veka tin chu tiang chuan District Council and Minority Affairs Department po hi Administrative Department kan ni boka chuta chuan Administrative Department kan ni angin ADC pathum te din mun aikal chung changa sarkarin ahriat du te khretura zo na kan zo hian an thu nei na wa chu tum na emo kan felowani chu ni sela tin mi ba ka hian enge ni Executive Secretary te direction na petheim ti ang deuh khanin ka hria kalu chin chia dana khan khalai po khai tiang hian toy te in han chang don ta ilangin helai hian pulsi lan soi funga thu soya hian achiang kal viawin ka hria amai ro chu opposition lampang hian an do chuan an han sai boy an tum ni hian alangin ka hria office kal dan phung te le thil ni dan phung thang te an soya po hian han boy na factor ompon ka thalawa chu wang chuan pungun len chunga te ho hian an chei boy vel mai ni hian Under Secretary DCNMA in le kha hi a thon chuak ani minga thon chuak ania kha chu thudik ania mo Deputy Secretary ta hian enga mo sarkar kalphung hi hriat chian tok lo na omani mai omang ti kha ngai tu na omani a chan chu higher authority higher official ten file ti tur anti angkhan signatory an ni angin lekha khan an sign lo thei lova an sign na chu pek chu ani thrina heti ang lekha hian atu bultan na I am directed to ti in I'm tran tang pui thrina directed ti le thu mal oma wang khan helaya executive secretary te lekhan wa thon na lekha kha ngani aniam zok lower post zok te khan direction an va pe ti na ni lovin I am directed to ti man khan thu nei tu sang zo kan chunga mi ten ti tura min ti angin
ti a kha ako kani I am directed to ti kha kan chunga mi ten ti tura min ti angin ti kha ako ka chu kan fiat thiam po a tha ome Point of clarification. Kan minister hi ne adem chuang lawa district council in real bol na so kan set thiam puya poimo khopin kan state DPNR in unstaffed recruit chungchang ate and administration chungchang ate son ain rol turin ni lo an mani dan ram nei RR recruitment rules te po ne ya CCB rules po ne ya aran perfect kal ania amaro su sarkar kal phunga chuan deputy secretary ni mo under secretary ni mo chuan enga mo thil correspondent omchon avathon turani mase khatilawa a staff te chungchang thu ai kal omle omloka state DPNR department hian avakun san lawani ti lai kha kan sia ta thakop mai hei Mizoram chung India rama kanoma state rang kanoma state rang thune na omani department solai son autonomous council the Mizoram chung Mizoram chung mani wa speaker solai son constitution India constitution omani ti lai so undermine anga va lai tanga kal puingo ta kha akal phunga ni lovani ti lai kha zirjiang jok se kan ADC ti lai kha speaker Mircia sakse malama kalzel na po khalai kha inchuti rim ma kha rim rep ti lam ni lovin kan thunei na chi ne hi kan siat ve tha ni mani pal pela chiande palva sikta lemo davat lota le kha du an thar de wang subject an nei ve an subject ni na chon thunei na nei ni ti lai report peturin kandil mai ani an thunei na kam la chuna ni eng tang lo report yang state a chuan enge an din huna ka Mizoram sarkarin state service an ni lawa DPNR hnuai point an ni lawa council thune na almani nan ne final speaker point of clarification speaker zobel na khan khoya tangin nge salary an la ka tu thunei na manom lo ti la ya kha consolidated fund of the state tanga sumla te hi thunwai an omani ti la ya ro chu sia se Deputy Minister Khan district council tan kaka chu arham pa pek liaw an ni heta tuna pokal dana chuan state finance commission panhi nain rotna siama local bodies tetan chu poisa apeka tung chuan hau an la ani kalai kha sia thiam ta ngai Minister Khan chanzo ti rang o khota ADC pathum te po hi Mizoram state sarkar noya an nia Mizoram sarkarin ti chuan kan sarkarin ai kal chungchanga an din hmuna kha hriat adua Namas council an mani put ke ding an ni kan ram chunga mi fe kan ni kan ram chung ni man an ni lesson to sulkhan chu wang chon administration po dan ram chunga mi fe kan ni ya district council subject o ma state subject o ma central parliament subject hang state o ma ni kalai kha ti ngoda palchi ni lo ati tur ati ani zo ADC te nuaya eng ange andin hunakha khreturin administrative department ani angin zona zot mai ani an rural na han avain rollo chu zo ka chu kan enga tanga hiat ve into chu DC ma chung tanga hiat ve administrative department kan ya decent MAT ka chu ka tu na kan dan pas thina po hian hunakha ai kal din mun hi Mizoram hi ani thin hi pu speaker lai ka chu wangin ADC te po chu din khretur chan zona kan va zot mai ani chu kan khalai kha chu ingai dan kha adik fam kim big lo ole kha fiat se o chu ka chan na ni ole